chibai ole tuntu ma hianin pulal ro tluanga salthang vunga late fapa kha Savawmin na se a hliam hian a sa hle mai ti kan ria ti chuan he thil thleng chungchanga hianin poro tluanga te hianin engdik na chanvo nge an neya an hliam enkol na tur hi tu te choi tur nge tu ten nge sengang ti te khang ti thleng khanin dan mangin kan en hawanga chungchu kanon soizaw vele dona ti chuan he thil thleng chungchang hi azialo khop maya he tiangang thil hi hriat tur om le ta zo maya mizoram chunga hianin engram sa hum haltena mihring an khoi hianin a hum hal tu te hianin engtiangin nge an hum halten ramsa te khanina mihring an vati nat khanin chetan valak dan tur kha dan mang hianin kan hriat ve te po hi atu len ka hriatin claim the te po kha ani thina he tianga hianin azang na dom na ang chi te po kha om vekani chung te po chu headline thingtlang zo ka te po khanin kan la tong zel theya khanga khan he tiang thil kan lo to kani chuan eng tiangin nge dan mangin hmalak dan tur kha kan hriat theina tur tan te po khan ni ta sela thange ti chuan he tiang hian thon ron posa Savawm se enkawlna sen so an tum sak vek don ti ani Kolosip district thil thleng kha ania pulal ro tluanga he ka ming puyana ala ni le ngala azialo khop maya aram wana Savawmin a se a hliam na tak tuarin ain enkawlna sen so hi aizol wildlife division in atum sak vek don ani hi atha hle maya heting tur hi ni thudon danin pulal ro tluanga he February ni jing khan boilum antia luirama akala heta hianin Savawm nen in tongin anin beya a hmaile tak sadanga asia orol to pa auchunga beilet buk nuwa Savawm hian akal san ta ni anin beichung po hi arei thokhat viau ni in an soyani ama in a hliam hi ain boy som chopa aram kalpuite wa fin theita anni hian buk pui PHC ya ruin a hliam anlo enkol nuwa sinot hospital durtlang enkol zui tura kalpui ani zuita ni he thil thleng an hriat vele wildlife division hian an ngai ven ngala lal ro tluanga hliam enkol na sen so zong hi an tum sak vek don ti an ron soita ni daizol po sina azo chiana deputy conservation of forest aizol wildlife division Margaret lalram chani chuan henglai bulhnaya hianin polreng wildlife sanctuary oma heng sanctuary bulhnaya ramsa kutwar anomin zangna domna le hliam enkol na sen so hi state sarkarin atom sak thin shimshima tunhnaya sarkar loi puilama hetianga fan shanpa omchu anzu hai chuaka state sarkarin ama sumbo matanga apek ngai lavin hetiang KSB ka hichon wildlife division hian an ngai to sak thei ti anron soitani athahle mai wildlife division te hetiang anga an han chewat te hi aro pui tak zeta tin athamon om kati takzet bokani midang te poina la tok le zel thei kan nia khang te po kha kan thriata tan khana thahle mai ti chuanin ni February thotan ni ania he thil thleng na hun hi ti chuan tlangwal ro tluanga pu ka lo te he ka ti so ni tlangwal ro tluanga nia ramma kalna khanin van duana he tianga an to ka kha aliam tor hi an na hle maya ti chuan tuna hianin enkol chho me kha alani ma te poson chho zel ni riatani mitam takin an khongai na wangin tran pui ni se tin an nge na ma se hi khongai na thil mai nelavin danin a phutlata tlangwal ro tluanga dikna ani ti hi kan hriat atulani kan lo tok ve ni point hi chu kan right ani ti kan hriat kha atul ti na ni chu chuan hetiang hianin dan ga anron zamta chu han chiar langta ela fact check an tia danin engi asoi India Sarkar Ministry of Environment Forest and Climate Change chuanin Mizoram Sarkar Environment Forest le Climate Change Department te hian aramsa in mihring ati natemo ati hlumemo hian zang da dom na pe ngei turani ti in anim ngetani kha poimo takzeta ti ngei turani ilo tong ve mo kan lo tong ve mo khatianga nga ma anron la lawe mo ani chuanin keimani thiam lawani na chente pom don ani chuta chuan tiang hena ron lang lenga source chuanin centrally sponsor scheme khan integrated development of wildlife habitat and Mizoram Sarkar national rang shanga
he thil hi achuak to a khata khanin achiang me mani evidence chu Mizoram sarkar hian kumsang ni somni pakhat le sang ni somni pani chawatang khan aram sai mihring ati neta zang na dom na pek tur za thi alo bi thlia thlap to ani ti chuan a hliam dana zerin ti hi ani le ta a tlangwal ro tlunga hliam hi asatli alawa Savawm sena ni wangin dan hian category pahnia a thin theya chu hetiang he ni a grievous injury an tia hliam na taktuar sarkar dana chuan hliam na taktuar te hna hian inenkawlna sen so baka zang na dom na sumfai pek tel turani ti ni boka ti chuan permanent incapacitation an tia ramtui leilo na thok theilawa te kha ani le ta a hi tlangwal ro tluanga bi ka chuanin atan khana poimo maya a hliam hnu ma awanga na sham thok theilawa zui don ani chuan permanent disability noya zang dom na sangjok entirna cheng noi ni chin chunglam sarkar ret milin pek turani noi ni chin chunglam anga kha a hliam na dana zerkhanin pe nge turani a tuna he case big kan he case big ka hi chuanin he thil hi tling pha takani cheng noi ni chunglama khamo nge ni ama tan puinan hianin pe nge tur angkha awani mela a hliam hi aturu maya ti chuan pathumna chuanin thil phut khani le ta a tangwa ro tlunga chanchin kan thlir hian medical reimbursement sarkar danina soyangin adam do in chunga sen sole nen kolna man hi forest department hian atum sakturani tini ta a compensation of disability and tia Savawmin ase hi akut ke emo atak sapeng poimo akhoi chiat khan emo tin ezong theilawa asiam don ani chuan minor injury rate nelavin permanent disability rate zang na dom na hi pek kha an phutani chumo chulai po chu apoimo khop mai ti chuan in forest department hian ram sahum halkonga na thata kena thoka chuti rualin wildlife protection act 1972 le state rules in asoyangin ramsa awanga mihringin tuarna an nei hian atuar tu chomdol hi anmo phurna niya tangwal ro tlunga hi arang theyang bera he ham thatna petur hianin thu nei tu te kan nge na ni antiani achungte point police report GD entry le medical report kim changnen DFO office crime thelut wat turin kanin chani claim wat hi apoimo a chutin nilawa gan claim harlu tuk chuanin timing ka a hlo ve the ni heta tak khian ria tur poimo kha pathum oma chu sarkar ne na tanga heting claim tur hian thil pathum poimo deuh om ta pakana chon medical report ania chu doctorin grievous injury and tia chuan disability ani thu aziak lang nge turani ram tuile lovin emo atak sapeng kha a chheviau maya chuan in he ta na thok theilo ten me mo siam ta ni ti te tin hliam na taka turani ti akha doctor lekha kha apoimo ta chuan wild animal attack ramsa in a be nge ni ti approve na kha police atang mo VCP khriat puina kha tur ani le ta buka chuan timing hi thil thena tanga arang lama DFO divisional forest officer ne na application thelu vat hi ani le ta chu atlai theya ti tlai lu tuk chuanin pomlo emo khatiang chi po kha thilom ve the ni wang khan hetiang ang thila thena tanga reilo te ya DFO wa khanin application hi thelu thin turani kha apoimo khop maya ti chuan tangwal ro tluanga a hliam turna a kan tur pui tak zeta tin he tlama forest lamte point anti turan ron tia lowom tak zeta ma son chauzel tura ngai ta ela ti chuan hei kan soibel vele dua Savawm chungchanga hi Savawm hian in mihring ase chhan tlang pui han soi vele ta ela inven na self defense an tia Savawm hian mihring an mu thut hian an hlau ve thina an hlau wangin an mani inven nan mihring an be thut thin an tia ni hi zirchia na tanga lan dha ania Savawm chanchin zermi ta chuanin hetianga mani lo inven na na emo mihring an han mu thut khanin an hlawan chi ai ta a chuan hetiang ang thil mihring vai tek du na kha an lo nei ta thina ni an tia ni tin chu lo le chuan an no an ven wang kha lo ni le thina Savawm nu abik takin
no nei lai an ni pe chuan an no ven nan an kol zual em thina chu taka chu mihringin an va hnai emo khatiang ang hun an va tong khanin an lo se ta thin an lo be ta thin ani chuan ram hnuaya na thok Mizorama chuanin huan samlai mo ram waka ramsa han ma chon thu tang chi kha aum thina Savawm nena anin ma chon ta ti te hi create tor om fawa tren chu hliam na tak tor lo te mo a him zong te in tiang khanin an ron van nei ta thina chu tiang huna te chuanin khatianga han to thut khan in se tum lo dewa khatiang kha alo ta thina chu hei kan venga mi pot tlangwal zo mo na po khatianga tumbua vea chang el khatianga an vel ko la taka khanin Savawm nen khanin in bara khai thut maya Savawm kha dingil ot maya teng khan chuanin puzo mo na lu kharon brass tanghal khania chu tiangang tet po chu ania hei in ton chil thut ram hanwa khan mo khatianga khanan chi ai khanin tiang hian an be thinani chuan mai hi mihring mai hi an ngam ve rim shima an ti thina Savawm bi ke zezia an soi thina Savawm hian mihring mai hian ngam thin an tiani ram sadang entina sakei hengang chi te po hi an ni ve thawa heti ang chiu hianin abik takin mihring mai hi tiang hianin an hmel ngei te po an ti taila an khoi du big ni te hin a riat thina chuwang chuan heti ang hmel nei mo mihring bi ka kha an zuam ve thin an tiani han khoi che du na kan nei thin an tiani chu chuan mihring mit te po hi nia eng te po hi ti chiat saka khatiang ang chi zonga an mai te khalai taka kha heng ho hianin an tum fo thin an huwa te po tila adikang chu ti chuanin cho zonna chungchanga hian an cho zonna ram atlem to a ram ngo chereu chho zela an ei tur te ka wang chho ta zela mihring thlai le huan an ron tlo ta thina ni chuta chuan mihring ne na hanin ton chil thut kha alo thleng ta thin boka hetiang chan sang te wang hianin Savawm hian mihring an lo be thin ti khani ta ni ti chuanin Savawm kan ti hi kan ram le khovel hrisel na tan hianin enge atangkai na le antelo po hianin khovel hiom theilo mi hei tam tak pe chuanin Savawm hi zorama pakhat maum lo ma sela poinom lo then tia ni heten ngai me chuanin adik mel view mai chuti me kara chuanin engwangin nge wildlife lam te hi forest lam dai tiang hianin nungcha ten hum hala heng Savawm te po hian hum hal kan ti chon chhan kha lo nei reng thina chungzinga chuan a tul zual atlang puite han soitai la kan thria ta tan tha chanchin tha the dar tu an ni antia hei hi Savawm bi ka kha azir chiang tu te na zir chiana tanga landan ni chu Savawm te hian in thei rang sang an ei thina an ek mangin thei rang sang te kha mun rang sanga khanin an vom dar an thlau dar ta thina ne hei hianin kan ram ngo te ati hring renga thingkung thar alo par chuana tan thingkung thar ron chor thar le zel na tan khanin achi sem dar tu poimo tak kha an lo ni reng mai ti chuan ram ngo hrisel na tan hian Savawm te hen poimo tak zeta enge kan ti chuan Savawm te mun pakhata an tal tam hian chuta nung chadang om dang te an ti dang lam thin an tia helai tak he soifiana chuanin thinglian hnuaya thlai dang lo thang tur atan mun an kian thin hei hian kan ram ngo hrisel na avong nung tla thin Savawm om na hmuna kha chuanin nung chadang ho khanin tiang khanin an hlau ta thina bel tak maya ka tianga thingdang ron chor le na tur zong ate po kha an dal thei ma se khatiang kha Savawmina aom na hmunanga kha chuanin a area timayang khalaya khan nung chadang ho kha tiang khanin an kal dara an hlat ta khanin an hanom ta a chuta chuanin thilthar leya tanga aron thing chi rang te thlai te ning chu ka tiang ron chor chu theina chance kha atam antia chuan ecosystem balance an te chu kan refurang Savawm te hi apex predator antia chu hei ram hnuaya haran nung le sadang te za thi atuk chawanom theinan an veng thiamani an titlat mai ni chu ela hi apoimo khop mai ecosystem balance chungchanga hi mihring te na kan vati vek theilo kha engmo sa to mani chu ram ngowa kho sathin kha kan nilawa kho chunga te kanom thin na wangin kan hun tam zok kha chutlai ram ngo chunga chuan nung chadang aron
pung na salutuk tur khating ang chi zonga khani nemo heng Savawm te hianin ram hnuaya ran nung le sadang te za ta hi atuk chawin anom theina nan veng thiam antitlat mai ni he hi apoimo tak zeta masang nun le thon thu mizo masang nuna phechon Savawm hi sapoimo tak thon thu le hlatam taka langania thang chuanan te po hianin asa hi ahlu hle ani khang te kha mizo bi ka tan chuan ania ti chuanin dan pakhat kha han en le ta ila Mizorama ramsa chungchang ulbunemo manrodang manga ramsa tilum te tanjang na dumna hi pe kaningai lo thonga ramsa humalte tilum tu chu Wildlife Protection Act 1972 noya khanin shemna pek zo kan nutrina hremna hi kum thuma tanga kum sari thleng lungin tan theiania tin chengsing khata tanga sikni sanga ya tlem lo choi tir kha anile tabukani chu khangte kha ni mihring min tin an lawa an mani vatina zonga che chokhrem hrimte kha chuanin an zangna domna an ngiat ve thei lawani chumo hetiang anga danang taka ma kan han la zungzung trin te hi athlamu no ma thatak zeta chuting tur chuanin ni dang le zela te po heng te hi kan lo tok ve theya khang kan han soita ka tang te po khan ning chu in ven dan te po kha kan thiam kha poi mo hlea Savawm hiram sakol tak mai lulul deuh kha an ya wangin mihring an lo be emo khatenga in to thuta te khan han thi dera te khamo apoi mo em mai ni an ti thina ni chuti ni lawa chi aya khatenga han ti chem kha chuanin an mani khanin mihring mai khan ngai thei lo wang khan anong khoi bon bon ta thina chu wang chuan chi ai ngal mai lawa rilu film tak puwa mo thom dim theyang pera an thom kan riani phei chuanin om ngal tur ten tia thom ni wak wak ngal lo tur te hian te thina chuta chuan thom dim theyang bera hlat san te hi tum thin tur an tia ei Savawm tok thut chungchang ai hen kong puiza wanga te phei chuanin kan chi ai ngal lawani a tia kul de urain mungchang in teng khan nunglam zonga han tol let hlek hlek han tol le hlek hlek khan kan hlatta mo te han tlan dei ang chi te kha ti thin tur ani te hin tia chungchei sapo video poina tak kha ka muto nge nge ya hiking an tia family pakhat khanin an fa te pani nen khan nu pan nia khata khan Savawm khan to ka video khanin an lareng bokani chuan thom dim deuh khanin hnungzong khan an tol le hlek hleka to pa chuanin anin sa sing theita Savawm po khanin khatiangan muthut khanin han chi ai ne mo khatiang khan anom thom khan chota view sela awa be ngal du mai theini chung te po choron soi nge nge ani ole khati chin khani te se